U ovom tutorialu ću vam pokazati kako možete crtati malo preciznije uz pomoć ove donje komandne linije. Ukoliko neka od ovih opcija na donjoj komandnoj liniji nemate kod vas na kompjuteru, uđite ovdje u Customization, nađite i čekirajte. Pa da krenemo od prve, a to je Grid Mode. Skraćenica za Grid Mode je F7, već smo pominjali, i ako kliknemo sad F7, nestaće ova mreža u pozadini. To je čisto pitanje estetike, nema neku pretjerano bitnu funkciju, tako da ako vam se dopada držite uključeno, ako vam se ne dopada isključite. Sad ćemo preći na ovaj Snap Mode. Kada uključimo Snap Mode i pokrenemo neku komandu, na primjer liniju, Enter, vidite sad kad pomeram kursor kako on skače, ne pomera se više linearno kroz prostor, nego nekako skače za određen interval. Sad, to služi za crtanje u nekom modulu, na primjer za stambenu arhitekturu, on je sad namješten na modul 10. Ako želite promijeniti modul, možete da uđete ovdje u ovaj padajući meni, uđete u Snap Settings i ovdje izaberete neki drugi modul. Na primjer, ako unesem ovdje 50 i ovdje se sad automatski podesi 50 i kliknemo OK, sad skakuće za veće intervale. Ovo možda nije toliko korisno kod stambene arhitekture, ali kod urbanizma, ako se nadovezujete na neku mrežu po kojoj je projektovan određen deo grada, možda je korisno da koristite ovaj Snap Mode. Sad ćemo ga isključiti pomoću F9 i izaći ćemo iz komande za liniju pomoću Escape-a. Već smo, kada smo pominjali linije, pričali o Dynamic Input, o Ortho Mode i o Polar Tracking. O Isometric Drafting, to je opcija koja služi da pomogne pri crtanju izometrijskih crteža, o tome ćemo pričati kasnije kad budemo pričali o izometrijskim crtežima. Onda sad ćemo preskočiti ovo na kratko ovaj Object Snap Tracking, vratit ćemo se, ali prvo da vam objasnim Object Snap. Object Snap služi za precizno crtanje, odnosno omogućava da se vežete za određene delove crteža. Sad, ono se uključuje pomoću F3 ili kliknete ovdje, na primjer kliknut ćemo ovdje i otvorite ovaj padajući meni i u njemu možete da odredite šta želite, odnosno zašto želite se vezujete, šta da vam iskače dok crtate. Evo, na primjer, sad je samo čekiran endpoint, zatvorit ćemo ovo, pokrenut ćemo komandu za liniju, L Enter, i vidite, sad kad se približite kraju neke linije, javit će se ovaj zeleni kvadratić i pisat će ispod endpoint. Tako da vi ne morate pređete i da nađete tačno kraj te linije, dovoljno da priđete dok se to ne pojavi i da kliknete, vidite, iako je kursor pored, kada kliknemo, ta linija će se vezati za kraj te linije. Sad ako priđemo ovoj liniji, vidite, opet se javlja. I javlja se na krajevima svih linija, nije bitno da li je obična linija ili polilinija, kao na primjer ovo ovdje, pojavit će se taj snap. Sad samo kliknemo, kliknut ćemo Escape i izbrisat ćemo ovu liniju. Ponovo ćemo otvoriti ovaj padajući meni, sad ćemo isključiti za ovaj endpoint, uključit ćemo midpoint i center. Sad zatvorit ću padajući meni i pokrenut ću ponovo line komandu, L Enter. Ovi object snapovi se javljaju samo ukoliko je pokrenuta neka komanda. Ne rade dok je kursor ovaj običan kursor, dok nije pokrenuta nijedna komanda, to se ništa od toga se neće javljati. Ali ako pokrenemo L Enter, i sad ako priđemo sredini ove linije, ove srednje ose, vidjet ćete se javlja ovaj trouglić. Trougao određuje midpoint, odnosno središnju tačku u liniji. I sad nam omogućuje da se vežemo za tu središnju tačku. Iako nismo tačno preko nje, ako kliknemo kad se pojavio ovaj trouglić, ta linija će se vezati tačno za tu sredinu te linije. Sad ako priđemo nekoj drugoj liniji, nije bitno da li je obična linija ili polilinija, opet će se javiti taj trouglić i možemo se vežemo tu. Kliknut ću Escape, obrisat ću ovu liniju. Sad ponovo ćemo pokrenuti liniju. I ako priđemo sad krugu, tamo smo čekirali center, to se odnosi na krugove i sad nam on nudi ovaj kružić. Sad ako priđemo nekom drugom krugu, vidjet ćete da morate pređete prvo preko spoljne ivice kruga da mu označite da želite centar tog kruga i onda kad priđete unutrašnjosti, javi se ovaj mali zeleni kružić, pojavi se ovo center i sad, iako niste tačno na centru, kad kliknete, on će se vezati tačno za geometrijski centar tog kruga. I ako priđemo u drugom krugu, eto, ponovo se nudi taj center. Sad ćemo ovo izbrisati.
otvorit ćemo i padajući meni, isključit ćemo ova dva, uključit ćemo ovaj Geometric Center i kvadrant. Sad zatvorit ćemo meni, pokrenut ćemo komandu L Enter i sad ćemo prići nekom objektu, na primjer ovaj rectangle za ove stolove. Ako priđemo ovom stolu, pređemo preko njega, javit će se ova tačka u sredini. I ako je priđemo, javit će se krug oko nje i pisat će Geometric Center. To se odnosi na geometrijski centar, tako da možemo se vežemo na centar nekog objekta koji je nacrtan kao polilinija, kao zatvorena polilinija. Da možemo se vežemo tu, možemo nađemo ovaj geometrijski centar, da se vežemo tu. Kliknut ću Escape i obrisati ovo. Sada prićemo nekom krugu, pokrenuti L Enter i zato što smo čekirali tamo kvadrant, kada priđemo nekom od 4 kvadranta ovog kruga, on će nam ponuditi ovaj romb ili šta je već i pisat će kvadrant. To označava kvadrant ovog kruga. Sad možemo se vežemo za bilo koji, samo priđemo, kliknemo, priđemo, kliknemo. Enter. Sad obrisat ćemo ovo. Ponovo ćemo dođemo ovdje u padajući meni, ovo ćemo da isključimo, doćemo na ovaj Extension i Intersection. Zatvorit ćemo padajući meni, pokrenut ćemo L Enter. Sada kad priđete ovdje nekom preseku linija, javit će se ovaj X i pisat će Intersection. Možemo znači da se vežemo i za presek linija. Kliknut ću Escape. Sad, ovaj extension radi samo uz neki drugi, na primjer endpoint. Tako da moramo čekiramo i endpoint i extension u isto vrijeme da bi funkcionisao extension, a on radi tako što pokrenemo sad L Enter, nađemo kraj ove linije i ako krenemo da vučemo kursor u smjeru gdje bi se ta linija nastavila, nudi nam ovu ekstenziju i ona služi kako bi liniju nacrtali, sad produžili u tom smjeru. Tad isključit ćemo i taj extension i endpoint i naći ćemo ovaj perpendicular i nearest. Isključit ću ovaj padajući meni, pokrenuti liniju, kliknuti ovdje za prvu tačku linije, pošto ove perpendicular važi samo kada je već pokrenuta linija, može se koristiti tek da bi se vezali za neku drugu liniju kao drugu tačku ove linije. Sad ako priđemo ovoj liniji i krenemo ovako da se krećemo uz nju, javlja se nova ova zelena tačkica i piše nearest. Ona označava najbližu tačku našem kursoru na nekoj liniji, to jest na ovoj ovdje osi. Tako da čemu god da se približimo, on nađe najbližu tačku od našeg kursora u tom trenutku. Tako da je to onako proizvoljno, sve što radi je vezuje liniju za ovu postojeću liniju. A ako priđemo sad ovdje i dođemo do ovog gdje izgleda kao pravougo, javit će se ova ikonica kao pravougo, zelena, i pisat će perpendicular i ako kliknemo, on će nacrtati ovu liniju da bude tačno upravna na ovu horizontalnu osu. Sad ovo ćemo izbrisati i isključit ćemo ova dva. Uključit ćemo sad samo endpoint, zatvoriti i pokrenut ćemo ovaj object snap tracking. I sad ako pokrenemo line komandu, dođemo do ovdje i vidite sad kako smo imali onu ekstenziju koja se vukla samo ka tamo, pomoću ovog object snap trackinga to je ortogonalno, znači sad možemo da idemo i na gore i na dole i levo i desno. Tako da sad možete da izaberete neku tačku i onda relativno toj tački da povučete neku drugu liniju totalno nevezano, na primjer sad dođemo ovdje, povučemo i eto, nacrtali smo liniju. Jedini drugi način bez ovoga da nacrtamo takvu liniju bi podrazumevao da je sad nacrtamo odavde do ovdje, pa bi onda morali da je skraćujemo ovako, to bi nam oduzelo dosta vremena, ovo je nekako brži način da se to obavi. Sad izbrisat ću i ovu liniju. I posljednja stvar koju ću vam pokazati jeste ovaj line weight display i to se odnosi na to da li AutoCAD prikazuje vama na ekranu vizualno različite debljine linija. Sad ja ću vam predložiti da dok crtate u modelu, to jest u ovom beskonačnom prostoru za crtanje, ne koristite ovaj, to jest držite ga isključenim, pošto ako ga uključite, vidite, podebljaće vam se linije, ali to nije kvalitetno, ne prikazuje debljine linije, nego kad vi zoomirate one se stanjuju,
One su u suštini zauzimaju istu debljinu u pikselima na ekranu, nebitno koliko ste blizu crtežu. Ono za što služi ovaj line weight display je kad ste u nekom od layouta, o čemu ćemo kasnije pričati. Evo sad, na primjer, isključit ću za početak i vidite, sad ovdje se ne vidi debljina linija na ovom crtežu, ovako bi trebalo da izgleda u štampi. I vi u štampi ćete želiti da se vide debljine linije. Tako ako priđemo ovdje i uključimo ovo, on će sad kvalitetnije pokazivati kako će to izgledati u štampi i bit će dosta realnije. Tako da vam predlažem da ovaj line weight display uključujete kada radite u layoutu, ali dok ste u modelu držite ga isključen pošto samo nekako smeta.